masapenin tuzan nilai zan thupi zilki thedinga unpha epetu ipau pathian kingin ki pak thu genu he tulaya nilai zan thupi zilu hi ithuginu poimo takai jekin gunchu takangai thatu tele ala pangzel dingin ikichil ki boku he tuzan jun tarik ni sang nila som ni lekhat ta nilai thupi izil dingu hi puk na le huk dam tu pathum na ti hi je hi ithuginu panga na ki pata hungkila dok ki hi ithuginu hungkila do na chu bak tak lang iteu je kumtung chapa chu mihing takin ahung changa mihing pakhat mi je pani nei kumtung pathian tak le mihing tak ai jing tai hi simding hi johan bung khat chang som palina le hebrai bung ni chang som pakhat pat som panga ki kala a hi pe tei wak ta lang hi teu johana ki patin ti chun thu chu taksan ahung changa ilakun ahung chenga pathian cha pachang khat nei sun lo pi na chu a hi na gol takin he pi na le thutaka dimin ilamu a hi hebrai bung ni chang som pakhata ki patin som panga ki kal bakta lang ki teu hi thiang tho pa le a hi thian tho te chu pa pakhata ki pat pot a hi ngalun jejek chun jesu chuna mau chu su pi te ati ding azak chapui je gol hin alagena ka su pi te lakin lamin chu tak langin katin aki khom te laka chun la san parking ka ti in chule ama chun ka gin na ngang katin zelawa chun nta kele pathianin epiak naw pangte hi atiki nena naw pangte chu taksa le thisan changte hi jekun ama nge in le je ma chu ahung changa thina jekin thina chunga thunei pa de bol chu asuk man thai theina dingin chule thi lau je ka dam sung su ka umte chu atha do theina dingin athu thiang thawi sim te lal pani chan che tu adin mal som hen la tuni izil la yu puk na le huk dam tu kiti sunga izil ding tang piu chu jesu krista mi hi na ami ziete ha ahimaya ilal pau jesu krista hi pathian hi ahin la mihing mari sunga ki pata hong pian jekin ama hi na tak ami je tak hi gen boy tenina ummaya hun sot pika ki pata hin ko chum ten ala boy piwa ami hi na lam kai te apathian hi na lam kai te ho su tin ala boy pi ma mawa je chu bangol taka ala boy pi hi wen ti hi dunia isu dinga hi ko chum khom pi te ho bang khan le ala ngai tuwa nimal te ho hin le angai dan te ala geno ala boy pi ma mau kum zani lam veng veng jesu krista hi na mi je su na in hun ala mangu a hi ama sapenin je gol lal pau jesu krista mi je su na a ngai dan hun podok ma sapen chu areas a hi edi zanile somnga akipat jathum le som thum le gu kikala mi a hi je areas hi ama he presbyter kiti a he presbyter iti tak le zela chun upa te tulaya ko chung upa iti te din mun a he hunung che to zela khan pastor iti te ho to adin mun ki bang to a uma he aman jesu krista mizie alagen na chun hitin alagena jesu chu pathian bukim tinglo thil siam dang te gol thawa siam le umpat ni ne pa sanga nuainung zodeu ahi ti in alazil sakahi je na hin jesu pathian hi nalam ka hi angai ne ma maya pathian bukim lo ei mi hing te le thil se pathian ina hun siam te hi wa je gola siam chule athunei nalam ka ya le pathian sanga nuainung zo deu hi in alage na hi je ala thu gen hi aniel kalma sa pen te le ala ha do mama alan ha na iniel kalma ma te laka loyu pa hi athanasius kiti hi ama hi alexandria khu a bishop a hi je ten niel kalna na sataka ala nei dung juin
khom pi ahunguma nai sia huwa hin edi zathum som ni le nga in je khom pi lien council kiti khan ko chum ho tu mi zathum le som pagiet set a che khomu je areas jilsak na ai lo le angai da non yen do pen kha na satakin ahun nielu adik lo a hi ti in apam payu ti chun amau hin jesu krista chung changa thugin thuvop ahun siam do po je chu nai siam muna khom pi ki manga hi je kina khomin pu in a khomin lowin nai sia thuvop ti a hetin ahun to wa he je nai sia thuvopin azil sak dan chu jesu krista chung chang again dan chu je gol ahun hita a he lalpa pakhat jesu krista pathian cha pachang nei sun hun umma sanga pa akipata hin va ka kipata vak pathian tak akipata pathian tak hin siam hilo pa to hi nakibang ama kipata thilzo sie ngum na chu ka ging ti in je nai sie khom pi chun nai sie thu bok aun siam dok ta ai le je nai sie thugin nai sie thu bok iti pen hi le i apom tak 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 lo na khat aum ki ta ajek chu jesu pathian hi na lam kha na satakin again chiana a uala hilele ami hi na lam pen kha amhing hi na lam kai pen kha again chien zo pu a pathian hi na lam ngon a ha bol ta lod jekin pom tak 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 lo ahong su ka chun je areas thu gen pen kha midang khat bishop dang khat aniel kal khat ki ta ama chu Laodikia hu a bishop a hi amin chu Apollonarius kiti a hi je Apollonarius hin aniel kal dan ki ta chun areas thu gen aniel kal dan ki ta chun jesu sungil lam hinna chun mi hinna tak ani pui apathian nain adin vek jesu chu asungil lam ale pathian hi veka hi mi hinna lo wa hi tiel khopin apathian na lam awol gen kit ma jela nai se khom pi khan le pathian na lam ol gen je Apolloniras in le pathian na lam ol gen ami hing hi na lam kai gen ki chen zo kit lo ai je kun je te ni hi pom tak 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 in hun ngai kit puwa je ka chun Constantinople hu khan edi zathum som gele khatin khom pi lien council kiti kita je chun je Laodikia bishop Apollonarius thu gen kha au niel kal ki tu pom ta khila wa hi aun ti ta wa he chun je nunga chun i Constantinople khu a patriarch kiti Nestorius kiti amin chun jesu a chun mizia pani a uma pathian na le mi hin na je a khen chum theya a khom golin again ki ta hi a hin je gola pathian na le mi hin na pani nei gel gel le je te ni khen chum thei tia gen aun gen je khom pi na un gen khale i pom thei tak takin ko chum te na un ngai ki lo a he chun midang khat eutaka kiti ama khan le ama hi ku hemiti le monastery thiampu Constantinople khokianga monastery thiampu zathum vel khom telaka how to pen pa wa hi je eutuka kiti hi je eutuka hin kiti hin aun yen kita ama chun Nestoria jil sakna kha aun niel kalai ti hin aun yen kita hi Krista chun mihinga achan masangin mije pani aneya mihinga ahong chan nungin wang mije pakhat chap anei tai ahon tiki jela je amije pakhat chap anei chu pathian mije hi Yesu Krista pathian mije chap kilang dan na yen ki jela je chule pom thei ahong tiki lo jel a he atopa chun tuwa ipom izui to pek isom to pek gen do na he Chalcedon khu a home pillion council edi zali som nga le khatin hung ki ta je khan vai hom na ahun yen u kha tu tianga ipom ong su ta he
je chal sidon a hompi edi zali som nga le khata in ilal pau Jesu Krista hi na apum dan apun do chu je go lam ta he ko chum pa thiang thote nung juin eu ho zo sian lung thim mun khatin chapa pakhat to kibang ilal pau Jesu Krista pathian bukim le mihing bukim pathian tak le mihing tak taksa le thagaw ne chu ipomu ahi ti mi te izil sak ahi ti in angita he je hi Christian thugin masa hi som to je din I ko chumin le je kum tuang chapa chu mihing takin ahung suka mihing pakhat mi je pani ne mihing pakhat ngal pathian hi na le za ne mihing hi na le za ne mihing hi na pani ne ahi ti kha tu ni tienga le je ila pa Jesu Krista hi na to kisaya ipom to ithugin ithuvop au ni to ta he gen khom ding pani a uma pakhat na he Jesu pathian na le mihin na chungchanga kizil sak dan dik login bangolin hem igin na asuk siat thi yen tiamun he apani na chun Jesu hi pathian dik tak le mihing dik tak hi ti hi bangtin igen chin demu le he jete he lungil che tin alaki ngai to in again chiet dingin ala sarmon chiet alaki ngai to chiet dingin ibaki chil so he le tu zana izil lai izil teu jete kita intin la pani gen do thei sum te chan che tu adin male so na